when you address conference kan hamdonga a chom sila when you tipo kan dia chu ni hei za tu la kala alo kan tu ne mai when you address conference hei tu chu chang hi ZPM son party corruption hi ko tak lo ni ko kan dia ZPM party manifesto chapter papuana point yelna waya khan e ru ta tibo tu a na sa ta mala kaniang khana ka manifesto a chiang a chuang ko me a an ni tiam na chen kha thei a lo cham chho me kan bua ani tu ra ngar ki lo he ang mai hian e ru na chun chang an lo an ti po ti e an ti chu tak tak ta lo mo ni o ti tu nen til a theng chho me ani kan chu chaba Lai Autonomous District Councillor Congress the MNF in Sorkana tu takina siama region ng Congress MDC Muntha Jinsa ha CM aning hengeni chutia Sorkana tuang nakakalnay me kinpok ekta pai thuk anita ZPM Sarkar European ta u visit sama chu CM Benedisi ho pa ta gabi turin laklo ang tani ang check chu angin position pu visa some corruption case niya special court in corruption chu chang niya tang tu le chen wa di choi tu ra ti khania special court prevention of corruption act judge HTC Lalin Chanakhan ni kum January ni som kwa sa ni som pani on IPC section zasum dapi criminal conspiracy IPC 409 criminal breach of trust by public servant IPC 420 cheating the prevention of corruption act via executive member LNDC in charge education and ilaya cheng vital che khat point pathum chi pela apu a thiamlo achan tim khani et huveka hian February ni sari sami sumni pani khan ZPM chulai kon statement kha an siam ge ge ni ubi zil sama e corruption case ani wang a hiamlo chan khan e CM ani chunjom tumna na takin an dema e hemi a hian kan hriat tu chu pu zil sa khan high court a apila wang pel khan chuang ta khani a Kata Khan, ZPM Chulai Khan and statement that not talking and deba wrong le nam ang point biti wal po tu ani anti gehen ka kan ram ro la sang bera ati zaum lo fa ati borba kan nai anti ya chu wain he ang e lu la ka film lo ram fo lu ber ni na cha sun som ze la tum hi mak kan ki de anti gehen ka he mani statement ni lo MNF statement ni lo ZPM press statement ge February ni sari sami sari pali mi khani a maro su thil hi abak khopa lal le le thuni na an chat inan chuan special court prevention of corruption act in thiamlo achan tin ge ni po mani lo ka lai ram te pa ber an jinga ho tu ber ni turin ZPM Sarkar ZPM CM ta ani ta ani hemi hian kan zo na chu ZPM hian dal na le thuneng na an chan thi na tur ani hot chuan e corruption case mai ti na chu enga ma ngai lovin corruption hi an do tak lo dia an ngai lo e lo ni apati ne la chuan house of taka house leader in an chief minister ni pokin long fly west BL2 sui si ngun chu kha anticipatory bail la tu ri thu ka pe ati ta mai kha awan ro kha kan dia oi ti na ni Mizoram ro le la sang be kan nei assembly house sauna ti borban fa te kan ngaya mani MLA pui thamnu tak le in vauna la ngai thei til theng kha thing to mi alo se kan du ne ni chu zona kan nei tan wala apa khat na chuan Pusingun ni chu hian anticipatory bail la turin khoi ko ta nge thu boy nei
kan siam zong tak kian mi pui te kan tu te ni apa di ne na chuan kan siam zong tak kian Mizoram mi pui te pa special court in a convict to buai nei thiam lo chan thir to LAD sia CM di tura tana da ta mai yan corruption ado ne kin ni corrupted in poi mo da poi kilovin corruption hi an hui join an do ta mai ni an ti ni kan zo na pakhat le dam chu September ni som pathum sang ni som ni pali khan kan chief minister hian Puzil sa hi phone in dia Puzil sa ma hian ina COVID ihoba NLDC sarkar siam kan tu ati anti hi thu tak tak aniem kan chief minister hian hian alo ti le hem ti kan so pa e hi achana an du bo kani kan zo na pakhat le chu pu zil sang hian February ni sang so ni banga khan aina MNFMDC tangte online etian asoi an dia de iso pathum thapua sang iso in palia CM lela ani piata nen te CM ban alo ti le ni apa kan na chora ma personal chungchang CM an chungchang enge thil dang kan felawa personal thilan dia chu a chora nge an CM na la kai tiam kamna alo nei Provincial High School so Korea LADCA lan ite atiame antia nge kui wildlife sanctuary le Phong Kui National Park ko LADC kutan lan antia officer post so tidon la tu rope permission peng ite CM bangla saski mga thoa athom that tikal tu ite hi uzir sa ahian an CM hian min tiam ani atia eya press conference release da ate po kilai longlai lama press release te po kan long to kha voi ni theng hian chan kan na dong lova kan chief minister hian puzil sa hi CM ahoba LADC sarkar CM turin September ni so pathum sang isam bani khan som ngeyem ani pe ngeyem ti kan zona nia chumi pe lama ichina kan soito thil tam tak ani tian na personal thil tele thil sang aham that na tu rom thei provincial high school so pariat LADC kudatlan ti te CM bangla saski banga tho chu ti te Phong Kui National Park kui wildlife sanctuary ti te LADC kudatlan ti tele officer post ti kai bago tu permission pe di pulang tu mahian alo tiam ge ka chief minister so takian di kan so na nia ti nga chaka lama chiam ta mai chu kan sarkar thlai me khian amu chun corruption ando ni ma na amaro chun ta takrama corruption ando lova bi corrupt chu an choi sang zo ka ro re le sang per autonomous district council CM aten an da ta an manifesto cheta kwa poi ela anda khan ero ba ti bo tura na sa ta pa da ka diam an tiang te kha an ti lo sam de chu ni a chu ti ko kan manifesto kam ta an ti lo sam chou zela chu vai congress party en ni kan zo chu ka kan poi te kha fia la na le chu ne na tan chu an corruption ni am ngai lo itele hill house ada mele zon tapten an zo du reflect na hill da ha pakai su pe chalo kan ti ya tieng pheng to lo se kan duwa e kan zo na sang kan ro ta lan to te kha an CM ya ama le pusi sa ni ka ko ani wa ni thu dik ani ngai hi min po chho sak ngai tu ni kan pu ta ni Hoy buen día, press conference. Congress Party again, legal chairman, kaya kita jawab sa. Hoy buen día, kansil rosen po, tanaw sa kan, chief minister Rom Takhan. Empress armakan pilawa, an local kan kumpay rin natin.
amara chu pressure kha tuna kan ho tu pa khan aro se khan na sat takin an lo wasiam ni chianga assembly me wa pressure kan phelo ati kha tun assembly chu yan social se kat tu le ti hadan Isang na ito, yung sa ito. Cái file đấy vậy. Ê, chúng ta, ông khen nó